bu firmadan. Rahat. Strauslar bilan o'rtaq til topdik deb o'ylayman. Selam dostlar, biz bugün Bugülme rayonu Sokolka avluna keldik. Biride Eduard Shefigulin degan fermer Strauss fermasi xo'jaligi ochgan. Ham mening maqsad haligi fermani yaqinroq bo'lib, ham shunga ko'ra biz bugungi topshiruvni ko'ngilli, qiziqli bo'lar degan umidda boshlab jiberamiz. Esanmisiz Eduard chaqirganingiz kelib jetdik. Bizning sizning xo'jalikni endi ko'pdan eshitib bilamiz, ammo hali tushirgan ham yaqindan tanishgan yo'q. Nechik bugun sizning turistlar bormi, ishingiz ko'pmi? Да, здравствуйте. Добро пожаловать к нам на страусиную ферму. Сейчас я как раз вас познакомлю со всеми нашими животными. В первую очередь, конечно, со страусами, да? Biz strauslar deb söyleybiz, tavaqishlar deb, ammo bunda kejeler de var iken ham mening kejelerga ko'zim tushdi. Bu nindi kejeler? 40 kejeler mi? Bu Eduard qo'yan bularni oldingiz. Biz bitindi strauslar fermasында. Это нубийские козы. То есть вот два козла у нас. Один немножко такой уникальный у нас козел, он без рог родился. Tegisi kashtanmınsı sapfirdir. Ham bu sapfirning bekni qo'shisi kelib, meni mikrofondan yeb olib bitirdi qo'llarini. İskilme normalde netilgen İskilmesinin içinde tiyişli şaralar kurulgan. Ben bugün bu topşuruğa kelgende Sokolka avluna maxsus pişirak kiyimlerimle keldim. İpteşler, mende hayvanlar tushirga yaratam. Bek ko'p yerlarda bo'lganim bor. Strauslar fermasida da bo'lgan. Qatarlasangiz Almat rayoni Qulshari avlida. Ammo bunda strauslarning bir necha turi bor. Ota straus, ona straus. Ham ular kishiga iyalashgan. Qo'rqmaylar, ham o'zlarining hatto xarakterlarini ko'rsatadilar-di. Hozir Eduard o'zi so'ylab ketarlar. Yaqinroq ular bilan da tanishib vaqt jetdi. Киргизманда я вас буду снимать, звезды мои. Приходите сюда, идите сюда. Сюда надо идти, сюда. Мы вас снимаем. Бесплатно. Endi strauslarimizni tanishuvni boshlayashamiz Oshatudan. Tilasa qo'ysa qonaqni eng ilk sizlarga kerak. Tamnayiblar bilan shunsiz ular kontaktga bormay bitindi сөйләшмәй шуңа күрә бездә хәзер страусларны ашатабыз. Эдуард, гадәттә нәрсәләр ашатасыз? Ничә тапкыр ашатасыз көненә? Любят они, вообще основная еда у страуса – это трава. То есть такая же трава, как для всех животных, которые едят траву. То есть козы любят они капусту, они любят яблоки осенью, да, кабачки, тыквы, морковку. Qora төстәгеләре малай, сұры төстәгеләре сәлам туқта ашықма қыз екен. Һәм менә без башлыйбыз. Дөресен әйткәндә, страусларның характерлары juda резкий. Булай торып алулары әзрәк миңа да ошаган. Мин тоже, кстати, характерым белән страуска ошаган. Инде Эдуард белән сөйләп китегез әле. Ничәнче елда сез менә шушы хуҗалыкны башлап җибәрдегез? Вообще создали мы свою ферму в 2018 году, в сентябре, получается. Цель была именно создать страусиную ферму. Основное направление, это, конечно, у нас вообще по КФХ, это страусоводство, то есть разведение птицы, страусов, да, с целью именно вывода молодняка. Страусов мы привезли вообще с другого региона, с соседнего с нами, да, это Самарская область. Начинали там буквально с 3 штук, потом вот приобрели еще одну семью отдельно, потому что они практически как и люди. Во-первых, они живут до 70 лет, да, живут они тоже как и люди практически. Взрослеют они тоже очень быстро, то есть вот до таких размеров они вырастают за 1 год, и растут они 1 сантиметр в день практически. Strauslar shunday unikal qushlar ekan, mana Eduard söyledi. Ular tug'anda 30 sm bo'lib, yumurtadan chiqqanda 30 sm bo'lib chiqalar. Qush ham 14 oy bo'yina kunda 1 sm o'salar ekan. 14 oydan so'ng, 1,5 года deb biz bitindi, yil yarımdan so'ng ular ustidan to'xtay, hamda shunday buyuklikda bo'lalar. Ham endi ondan so'ng ularning ichki organlari formalasha boshlaydi. Mana shulay deb söyledi Eduard. Ham eng qizig'i, strauslar 70 yilga qadar yashay olar ekan.
метрдан артыграк бийикликкә үрелә алады Эдуард. Рәп карас, мин метр ярым һәм ул тагын әле миннән 1 метр бийиклектә рәхәтләнеп яши, ашый, эчә һәм күзләре белән, кылды күзләре белән миңа карап тора ул. Менә ул хәзер нәрсә эшли? Это он так ругается, шипит, свое недовольство выражает. Үзенең канагатьсезлеген нык һәм еш белдерә торган страус янына килдек. Хәзер күрсәтеп карыйбызга Эдуард, ничек страуслар ачуланалар, ачулана беләләр. Да, они живут семьями вообще, парно или трио обычно, то есть 2 самки и 1 самец. И они вот как раз-таки каждый на своей территории, и из-за чего они к себе обычно не пускают, из-за того, что самец начинает защищать свою территорию и свою самку. Из-за этого они проявляют агрессию. Эдуард хәзер ризык артыннан китте. Мин күреп торасыз, страуслар белән бергә бер утарда. Алар тыныч, әлегә минем яңа килмиләр, мине шукмыйлар, исән калдык. Шунысын да әйтергә кирәк, страуслар bir вакытта да ялгыз яшәмәй икән, һәр вакыт барлап. Аралар булырга тиеш, менә ул настоящий. Менә мондай бер йомыркадан ничә омлет чыган? Омлет большой, 30 куриных яиц в одном яйце, грубо говоря. Бер монда 30 тавык йомыркасы сыяды. Эдуард миңа менә шушындый тәвә кышының кавырыендан периоды без бит инде русча бүләк итте. Мин бу хуҗалыкта инде башка кош-кортлар да асрый дип әйткән идем Эдуардны, һәм шуларның берсе ул сирәк кош эму. Это австралийская птица эму, это не страус, самое главное, да, это совсем другая птица, с другого континента они появились у нас в том году только еще, недавно совсем, это взрослая птица, им 5 лет уже. Это когда стучат, вот самец стучит, он такой звук, как барабан, да, небольшой. Он так с собой как бы показывает, что к нему не подходить, да, он как бы так проявляет агрессию свою. Ухей илуй дигән тавыклар, әтәчләр дә әле асрыйлар биредә менә Эдуардлар, кап-каралар, нефт белән буялган кебек. Әмма алар ялгышмасам зәңгәр йомырка салалар. Голубые яйца несут. Они, да, такого голубовато-зеленого цвета несут яйца. Кролик Рекс дип бит инде аны русча асрыйлар икән, бик күп аларның төсләре дә төрле, каңгыр төс, серый төс, ак, кара. Бу рексларны кайчан кайттыгыз? Кроликларны кайчан асрый башладыгыз, Эдуард? Кроликов мы тоже параллельно со страусами завели вместе, тоже в 2018 году. Это мы привезли их с Павлинского района, там тоже парнишка занимается разведением такой породы. Порода сама по себе уникальная, это шкурковая порода, у них очень плюшевый мех. Менә безнең кролик юны кыйыла, моның юны кыйыла, почему линеет? Потому что лето наступает, они часть шкуры зимней скидывают, чтобы летом было им не жарко. Монда чыннан да йомшак, әмма кыйыла. Хәзер мин бер фото ясар өчен тотып карыйм. Өскиемем пычрак, кулымнан сасы килә. Бу кролик Рекс 5 миңа үзенең бөтен булган җунын кыйып бетерде. Ну ничего, у нас такая работа, мы терпим. Әле хәзер анада кызыграк съемкалар безне көтә. Менә шушындый кызыклы, үзенчәлекле хуҗалыкта без бүген кунак булдык. Бирик әле тагын киләчәкбез, чөнки страусларны киләчәккә тагын да арттырып, тагын да зуррак хуҗалык төзергә хыяллана Эдуард. Мин Фирүзә Хәмидуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.